mak pas ondim melolo ya. Beri res. Masih remah pekor. Salah ayat lah punya anak pesan kok. Mau pas cuaca yang ngari terus ni kat tu. Salah utang setahun sapan kita lunas. Dia mempas setia cuaca ngari ya abe tambah. Ancor pesen telur deh. Apa yang aku kelai ibu nama aku ari. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kaki di? Iya bun. Ya tak judi? Dari di mana? Kita ada bun keng den. Tak sanggup keng beda apa gitu. Tahu ya ondim melolo di beri resek. Ni sering tanding karo. Ku tak iya bun. Beri pengan hujan. Makasan hujan. Ku tak karo dinak karo ondeng. Yang agak resek beri. Kalau menteri tak hujan boy bun. Ni sering tanding karo. Iya dia menteri tahu cina sih. Ni sering tanding. Iya makai agak engkau cari ni pasti. Ada deg-deg kencing lawan demagari. Jika roy beda demak boleh cek lepas hari. Iya bun. Ibu dari mak boleh. Ini pesabar. Pasar akhir pengiran. Iya keng mon otang karo cek pasar akhir pengiran bun. Duh, dek remes nak otang kelai bener. Mak kelai bun agak tangglem bu. Deki pas karo tangkel bi kelai bun. Keng torot kini bakun ditagi biko. Dia tak langkong pun seorang bun. Padi perlu dek nak saking. Injak mun edi. Tengah yang lebih tak otang karo. Tak tahu sih orang berpan susah bona. Apa tangkel kerem. Andi perlu apa di? Iya anu bun. Pese selama juta robik kau teroi pentang. Ya aku belanja buton. Ada di mun situ di. Kau perpantaan di. Ica dah tahu tibi kaki apa. Sendi je kai baku kaki. Kalau mun dak budi beda. Ibu lah usaha ki bun. Kok belanja buton masa ni. Ada dia kau tandi di. Ini coba ada kebaya apa cek lah kalau pun besi. Iya kok tahu bun. Kalau pas dek matang besi. Tapi kaki mak apa aja ciri berin kok serontar setinya. Ya tinggi kentare pas tak ada. Iya cek kalau orang ngacen cidi. Tak usah capi ben buaya. Oh kon bun men sedekah tak moli yang tak terang bagi besi. Apa jadi kaki karo janji karo meron. Relaku boleh. Ya kaki mon maksaet. Ya rek hibah. Tenang. Lo. Ya rek hibah. Tak bisa loncat di sini. Tuh mereka apa? Telok. Ya kaki mon maksaet. Ya rek hibah.